Hi guys! Welcome to my vlog. Charot! Shout out! Kauban ako. Insan, Nika, Wiljan, and Jessica. Ha? Okay lang. So, nagulat din sa mga cashier. Dere paingon. Asan to? Eh, nadami karon sa Blue Sand. Blue Sand. Pero dire may mga ligo sa kakahuyan. Charlang. Dugay kaya magulat. Few moments later. Out na namin sa Blue Sand. Nagulaw pa sila sa kakataba na dito ko kabalo lang mo tabangi bet ko niya So nice. mapos na dito tubig dito ko ay napapunti ka nagtigil Or cottage. Then I love the sea, the sea. Diba? Diba? Say hi! Nara din mong gihulat gay na guys. Hi, go pa kayo gihulat. Do, sana all. Mato mo sa pool na nag-date. Halik mo, dali, sana all. So, morning Blue Sand guys. Ito man. Wait lang. Na ay dagat. Then mag-banana boat na may mga life jacket. And then among cashier. Hi! Iba. Yan naman. So, I love Blue Sand. Then, bet kayo lang. Swimming pool, guys. Excuse me. Tara, hindi ka mo hida. Dira, gusto ka. So, makainan ka ang entrance. Ang entrance 200 pero worth it. So, sulod na ako guys. Push, dili pull. So guys, feel na sa Nilaga. Nagsakay sila banana boat. Nag-cooking balod. Naman. Isa pa. Oh my God.